si kita kabi salamatan sombang kapia sumunara tatahuran dinau sukana YouTube IYKB berang sangnya tentarangi kita tawena bebasa hengetang mahi kita makaryo maneng. Terima kasih ipasunawi sutongong kasasusinu mau buruata waringu tentanu dumawu ikamini humpa susadoloin dengan karau semahan. Ikami menurut pebabiyah ini milombok hengetang mau pebawa sangi kami sadoloin kahangane ikami waring wene magagaw sa katalahuan na o mawuruhata takadiakin ikami makapabalong hengetang sukanandong pebabiyah ikami ini rorong kindua ikami surarong mau kami Yesus Kristus umupalahabar kapihan. Amin. Pabawasang kita susadelo ini kabaking borarong buka Yohanes kahumotongane pasale kaupae ayete kahumotongane sarang kahanu. Tatambo upabawasang kita sadelo ini kawasang roke mambeng ipode darembo. Nasa bawihing kita kabaking borarong buka Yohanes kahumotongane pasale kaupae ayete kaupae kireini bawerane arawe mangana ikamene kai tatahuane muruata ikamene seng nakawata manganabi kontian batu roke surarung ikamene limembo kawasa bo uroke apang tau mata tatahuanen dunia. Jamaatu mau kekendaga sularung aring Nabi Yesus Kristus. Sengkatau elang mau tangkiang sembau balaga. Nite wong suarene. Gari poho ini mo ing nakatarima i Kristus ku ni sasahan. Sarata upira sure natiwo su kampong ke katanake ngo gari poho ini sensule tempo isie ni gausang ipaotong supo bawarukan susendihang urareng niliwan mase isie pinak sakeng inumang ku isire nebawake taguang pebawarukan sebae na heran ukabinuung elang umawene tabe sengkiani na tedu arau nawata bo ene taguang upabawarukan katebe na kibaro suwalang umawene kiring angkung ikaw kay pia singkau batu ikaw tawe na watang inumang ni nuene kay seng ni tahong doti elang mawene na berae ia tawe apa singkaku tumba eng i Kristus su tataguanengku isie matatahu tendaku jamaatu mawoy kekendaga beke ini kay sembau bou karawo weke menode sikite kereapa mau menentanu de pebawiahi kite isa seba para hantoni roka susi bau mau mengawasa pebawiahi kite ini nengelembong gegubak bou kawasan dunia ini waring wene abe kataku karauntung ikite barine be waring katogasi kite ukai karauntung waring mau natahu tenda sikite ikite ni kuyang takadeakeng dumarinya ku tumuhu tingihu roke masusi roke katengade ku seng nenentanu de sikite sarang kasueng dunia ikite ni gausang tade umararing sutingihu roke masusi ku masingka
metilake tingihu roke masusi bou tingihu dunia makasilaka. Milombok koi kite Maria di parahantong mau mararingnya ku maaramate sentinia. Amin. Sarang ini pengangendungan kita soras ini mahi kita saukapia makariman. Terima kasih mau suhengetan nyendungi kami. Milomboko makuak sinasa supababiahi kami sedeloi sarang kami. Amin. Bagi kita yang dimaringi pengandungan sedeloi ini, abe kiburei like, dengan subscribe, dengan pahia sutau mata warina. Waringu makoa ene ikite sensadia mengarak bahagian suraru petatangkiang habaru Injil dengan YKB. Mau mengaramata sikite kebi marung semaha. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.